Goeiemôre, good morning en goeie maandag. Daar sê ons begin met 'n lied in die hart, lyk dit vir my. Ons hoop dat julle 'n heerlike naweek geniet het en dat julle gereed is om die week saam met ons op die regte manier te begin. Just out of interest, today is the 24th of November, and if today is your birthday, you share it with Edward Binney, the inventor of the Crayola crayon, the actress Katherine Heigl, she was in Grey's Anatomy, and serial killer Ted Bundy. Oh. Ew. It's a bit of a mixed bag there. Ja, You've got your birthday today? Stel jy nou daardie partytjie voor. Wat 'n mengsel. Goed, jy het 'n goeie naweek gehad as jy op so 'n partytjie wil begin. In elk geval, hier is waarna jy kan uitsien in vandag se episode. Ons vind meer uit oor 'n splinternuwe digitale platform vir perde. Ja, daar is nou selfs toepassings vir perde. Dankie vir dit. Arnold is hier om alles op die sportveld te bespreek. In jou geldsaake fokus ons vandag op die G20-beraad wat die naweek plaasgevind het. Ons gesels met die wenner van die heel eerste seisoen van Supersterre, die sanger Shaun Tate, en 'n nuweling in die musiekbedryf, Landry, kom deel musiek met 'n boodskap. Ons begin egter eers met ons oggendpraatjies. Ja, en dit is my beurt om dit af te skop. You may recall how Minister Gayton McKenzie has been a strong advocate for introducing a VAR system designed to reduce controversy and improve the accuracy of refereeing decisions in football. Well, South African football is set to take a significant step forward with the video assistant referee or VAR system scheduled for trial during the Nedbank Cup semi-finals in April 2026. VAR, which allows referees to review key match incidents such as goals, penalties, red cards, has long been awaited by fans eager to see technology enhance fairness and accuracy in the PSL. Interesting times ahead for South African sport, but across the globe, China is redefining the fan experience in live sports. At the 15th National Games, an ultra-perspective broadcasting system debuted, allowing viewers to control cameras in real time, rotating 360 degrees, zooming in on players, and switching viewpoints directly from their devices. The technology relies on real-time 3D reconstruction, deep learning, and a multi-angle video array to model the entire playing surface, giving fans unprecedented control over how they watch the game. This is amazing. Imagine. Voel of jy deel is van 'n speletjie. Precies. Precies, het is amper soos 'n virtual reality tipe ding, maar jy kan jouself net besluit waarop jy wil fokus, op 'n sê nou Pieter en Elsa speel teen mekaar, maar ek wil net op Pieter fokus, dan kan ek nou dit doen. Hi. Ek dink dit is regtig 'n fantastiese idee. Of dit nou binnekort hier in Suid-Afrika gaan begin, I don't think so, but I just want to go back to the VAR thing. I think it's really good for soccer especially, that the VAR is going to be introduced. I think a lot of people are not so keen on it, want dit kan ook 'n paar probleme hier en daar veroorsaak, want dan sê mense, sekere spanne trek voordeel hier uit, because the VAR decision always goes in their favor. I wish some VAR decisions would go in the favor of Liverpool as they continue their losing streak in the Premier League in England, maar dit dan vir 'n ander dag gelaat, my hart is gebreek. Ons is jammer. Dankie. Ek sal okay wees. Is VAR wat jy nou in slow motion kan gaan check? Ja, you can it's a system that allows you. Ons het gesien met die rugby weer raas. Ekskuus ek val jou in die rede. As jy ding op slow mo kyk, dan lyk dit partykeer 10 keer erger as wat nou live is of was. En dis hoekom ek nogal daarvan hou dat hulle eerder 'n review panel het wat 10 of 20 minute vat om dit mooi te gaan beloer. Ja. Maar dit vat vir my 'n bietjie van die ritme van 'n spel weg. As dit terugverwys en dit en wat dink jy en hoe do you concur? And also back in the old days, they just made the decision there on the spot. It was like, I have the power of the referee and this is what I'm deciding to do and that's what you're going to stick with. Daar was nie van 'n appeal en 'n dit en 'n dit nie. Interesting times for sport. Baie lekker. Ek sal nogal daarvan hou om te gesels met 'n skeieregter. Ja. Want ek dink dit is een van die werke wat jy deesdae eintlik nie wil hê nie. Yes. Want almal kan cruel wees met jou. A thankless job, indeed. Luister maar, as jy nou die kans sou gehad het om met iemand te kan gesels wat nou nie meer hier is nie, sal jy dit doen? Sal jy dit oorweeg as jy nou 'n gesprek kon voer met Marilyn Monroe of George Washington? Maybe a historical figure, but not someone
that was in my life. I don't think I would do that, no. Ek gaan sê Tannie Janita Klaasen. Jy sou met Ek sou haar graag gesprek. Dit is die een persoon met wie ek graag 'n onderhoud sou wou voer. Regtig, ja. Ek dink almal van ons het maar deep down seker maar iemand met wie jy partykeer ook voel jy sou wou gesels, maar dit kan dalk vreemde raak om meer persoonlik dit is. Dalk publieke figure. Maar hoor gou hier, ons is weer by die KI en 'n nuwe KI app genaamd Tuwai. Laat mense of Tuwai of Kubai, Tuwai, Tuwai, wat sal dit wees? Ek dink Tuwai. Let's go Tuwai. Tuwai, because dit gaan seker weer van China of iemand afkom, jy weet. Tuwai, ja. Maar dit laat mense gebruikers toe om die digitale avatars van hulle oorlede geliefdes te praat. Kan jy dit glo? Die toepassing gebruik net 'n kort video en stemmonster om 'n hallo avatar te maak wat met gebruikers kan praat en reageer. Dit werk met meer as 40 tale en kan gebruik word vir familie, bekendes, historiese figure of selfs ook as toergidse. Die stigters van die toepassing sê die doel is om mense beheer oor hul digitale beeld te gee en misbruik van deepfakes soos ons dit mos maar ken te voorkom. Maar kritici noem dit dystopies en vergelyk dit met die Black Mirror episode Be Right Back. Kyk gou hier. Isak, hallo. Jy sien, kyk net hoe mooi lyk hy. Maar in elk geval, ek meen dit is mos nou dystopies is mos nou daai ding as hulle sê nee, jy het 'n probleem omdat jy wil teruggaan en jy wil met mense praat en of jy het 'n skuldgevoel oor iemand wat al klaar oorlede is en jy wil met hulle praat en. Maar ek weet nie, so dit klink vir my daar is nou soos 'n hologram, 'n holo avatar van die persoon en dan het jy nou 'n gesprek met hierdie KI. Dit voel vir my effe vreemd. I think it's taking it a bit too far. Like, I get what they say, like that you have control over your digital image and you are then putting that image in there and it can't be deep faked and whatever. But I think just the idea of almost getting someone out from the dead and out from their rest, even if it is computer generated or whatever, it just leaves me with a bit of a funny feeling. It's not something that an app that I would use. And people have been very vocal about this actually over the past week since it came out. Ja, wel ek dink weer eens kunsmatige intelligensie. Ek dink 'n mens voel oor die algemeen net 'n bietjie onseker, jy weet. Dis nie as ons 'n app wat ook die foto's lewe gee, is net 'n foto en skielik begin hy smile of lag. Ek weet daarom nie. Look, I'm Kuna, ek's jou vader. Want hy het dit nie. Nee. Ag nee. Sierle moontjies. Kyk julle nooit daai flieks wat ons mans kyk nie? Hæ? Nee. Ja, maar as die ou so deur die fan praat, dan wat hy nou klink soos hierdie man van nou is dit nie Star Trek nie, is die ander een. Star Wars. Ja, jy sien, jy is toch daar? Daar is jy. Look, I'm your genigtig bly, asseblief ingeskakel. Ek het harde tyd vir môre. Maar omdat julle so pragtig lyk met julle klere. Dankie. Pakkies, reg vir die somer en al die lekker reën wat ingeval het en ja. Ek is reg om saam met julle te kuier. Ons is reg om saam met julle te kuier. Bly net ingeskakel want net hierna gesels ons verder. Bly net waar jy is. Hier gaan dit lekker raak. Ja, natuurlik. Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, Guided by a team of exceptional minds, displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal. and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura. To excel, to conquer that new plateau. To live, innovate, and succeed. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. En ek sukkel om te staan, ek skreeu dan bitter man,
verdwaasde druppels, ek is een, maar jy nee. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Dan. Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Shh. Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Hartlike goeiemôre en baie welkom. En as jy nou eens ons aangesluit het, dit is goeiemôre, good morning. Ons het sommer nog baie waarna jy kan uitsien in vandag se program. Ons gesels later met die eerste superster, wie se sterretjie nog helder skitter. En dis natuurlik die sanger Sean Tate en dan ook sangeres bekend as Lan 3 is ook hier om vir ons 'n bietjie later musiek te maak. Maar vir eers is ons oggendpraatjies nog steeds hier. Els, jy's reg. Ja. Dis bly. Baie dankie Pieter. Ja. Goed, so ek het 'n vraag. Wanneer dink julle is dit die gevaarlikste tyd van die dag om te bestuur? Jy weet? En ek wil meer spesifiek wees deur te vra wanneer is dit die waarskynlikheid meer of groter om gekaap te word? Watter tyd van die dag? Ek dink laat aande. Ek dink soos basies amper soos die tyd wat ons sin ry. Ek dink soos enigiets na 10 en voor 4:00 in die oggend. Of dalk in die middag as jy nou kind of voel ek het nou my dag se werk gedoen, dis 4:00, 5:00 die middag en jy's 'n bietjie nie op jou hoede nie. Yes. Kom nou by die huis, jy skakel af, relaxed. Wel, het ek nou nuus vir julle, want kapers in Suid-Afrika het hulle werksure verander. Nee, nie werksure nie. Werksure. Els, reg. Okay. Kom ons beweeg aan. Statistiek toon nou dat kapings toenemend vroeër in die dag en oor weekdae gebeur. Hoewel SAPD statistiek 'n daling in die soort misdaad toon, wys die Victims of Crime opname dat die werklike syfers baie hoër is met 'n gemiddeld van 222 kapings per dag. Ja. Besigheidsvoertuie word toenemend geteiken. Hier is 'n ernstige storie eintlik veral in die Wes-Kaap, Oos-Kaap en Mpumalanga. Nou Tracker en Naked Insurance se data toon dat die meeste kapings tussen 11:00 die oggend en 1:00 die middag plaasvind, veral op weekdae. Die patroon toon verder ook dat kapings enige tyd en enige plek kan plaasvind en dat bestuurders ekstra waaksaam in 'n hoë risikogebied moet wees. Yes, daarby. Mens leer elke dag iets nuuts, né? Ja. Ek lag so nou so vir die werksure ding nie, want dit is regtig nie 'n grappie nie, want dit is ook nou as we head into peak season as just ordinary citizens of this country, it is also peak season now for break-ins and hijackings and robberies and all of that kind of thing. We're getting messages on our WhatsApp groups for the neighborhood to be extra careful, use your alarm. If you need accompaniment from the security vehicles when you drive home late, they're happy to do that, all that kind of thing, because it is now their peak season, which is wild to me. En ek moet sê, wanneer 'n mens oor die algemeen kyk na die hoeveelheid voertuie wat op die pad is, voel dit vir my dat dit die laaste tyd, ek wil sê die laaste paar jare eintlik, of daar meer voertuie is, deur die loop van die dag, jy weet, waar daar gewoonlik meer voertuie dan nou in die oggend was en dan in die middag wanneer mense op pad werk toe is en weer op pad huis toe is, maar nou is dit net
die hele tyd eintlik. So ek dink dit maar wat is die statistiek wat jy al genoem het oor die 200 kapings 'n dag? 'n dag, dit is verskriklik. Ja. Dit is verskriklik baie hoor. En dit laat my met 'n vraag, jy weet, om by julle ook uit te vind, doen julle iets meer? Is julle altyd paraat? Jy weet, doen julle iets meer om seker te maak julle bly veilig op die pad? I mean, if I'm driving late at night, but I should actually now be like, if I'm driving in the middle of the day, but if I'm driving, I tend to, if I'm stopped at a robot, I tend to just kind of look around. My goed is altyd not visible in my car. Maar dan, ek het dan ook onlangs 'n video gesien op sosiale media, dit was in die Kaap afgeneem, in spitsverkeer, waar die mens het, soos wat ek doen, hulle goed in die kattebak gesit, and they just break that back rear windscreen and out comes the laptop bag, out comes the handbag, and we go. You know, so I don't know if we're doing all the things that we can to keep ourselves safe and to look after our stuff, but there's always, hulle is amper altyd 'n stapie voor. Dit is ongelukkig die waarheid. Was julle al slagoffers van iets soos 'n kaping gewees? Amper gekaap, maar daarom nog nie. Nee, nog nie. Huisinbraak, maar nog nie by my kar. Is jy al gekaap? Ek is al deur 'n smash and grab gewees. Dit is erg, nee. Dit was baie traumaties geweest en is presies daai ding van, en dit was nou al 'n hele rukkie terug, maar van daar af het ek net besef. Jy weet, en dit was ook my fout geweest, want daar was 'n sakkie geweest met stel oorfone in. Ek was op pad van die werk af huis en dit het in die aand gebeur. Maar ja, ek dink dit is maar belangrik om altyd paraat te wees en soos wat jy sê, veral hierdie tyd van die jaar ook. Ja. Ek dink 'n mens moet altyd ten minste een voertuig voor jou se spasie ooplos. Jy moet wakker wees. Ek is soos 'n meerkatjie in die kar. Veral as ek stop, dan kyk ek die hele tyd in die spieeltjies en dit is hoe ek myself dink ek hopelik verhoed het van 'n vorige keer, want ek het na my spieeltjies gekyk en toe ek in daai spieeltjie kyk, toe sien ek 'n ou is besig met hy wil my handvatsel, jy weet, ek kan goed is. Toe is ek net voet in die hoek, gelukkige spasie voor my gehad. So mens moet wakker wees, jy moet altyd vooruit dink. Ja, maar dink jy mense word gekaap omdat hulle dalk hulle aandag is afgelei deur op hulle foon wees, of kyk na die GPS of wat ook al. Ek dink daar's soveel goed wat om ons aangaan. It's so difficult to stay completely focused on the road. Dis eintlik maar belangrik, want ek meen baie keer sal 'n mens jy weet besig wees om met iemand te gesels oor die foon terwyl jy op die pad is. Maar ek dink dit het 'n manier om te veroorsaak dat jou aandag nie ten volle is by dit waarmee jy nou besig is nie. Ja. So wees versigtig en wees veilig. Ek dink ook veral nou met die feesseisoen wat op pad is, soos wat jy gesê het vroeër, jy kom van die werk af, maar nou is dit nou daai tyd van die jaar waar ons almal net bietjie wil woesa, and then maybe you just have one second where you're not completely aware of your surroundings and then off you go. And I think it's horrible that we have to live like that, but I mean, it also is not a bad thing to feel like you need to be paraat and aware of your circumstances. Nou ja, dit laat 'n mens dink, dit is dalk veiliger om met 'n perd te ry, maar dis 'n central locking werk mos met 'n wortel. So bly net waar jy is, want hierna gesels ons oor 'n nuwe toepassing juis vir perde. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis wifi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows
Ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. You're watching Goeiemorgen, good morning. Johan Roux, financial advisor and franchise principal at Consult Boschkop, has just launched Giddy Up, South Africa's first all-in-one digital platform for horse owners. It combines lifelong health records, tailored insurance, event management, and a global equine community in one app, all born from Roux's lifelong love of horses. Johan, welcome to Goeiemorgen, good morning. Thank you so much, Rose. Thank you for having me here. I think, it's a great privilege to tell you more about Giddy Up. Your love for horses actually started at a very young age, and at 12 you got a horse called Princess, and that is where this kind of impetus and idea for Giddy Up all came from. Absolutely the truth. I think if you are a horse owner, or if you ever had an interaction with a horse, you can never forget that amazing journey with a horse. And then how did your love of horses transform into, let me create an app for horse owners? Because I mean, it's from start to finish, it's got everything in there. Correct. So how does that idea then develop into Giddy Up? So at that time, being very young, I decided, how can I give back to horses and to the horse community, making the industry more valuable in terms of one app, having everything at your fingertips. And how does it work, Johan? So Giddy Up is something that is one app, one platform. Yeah. Everything your horse needs, everything the rider needs, and everything the horse owner needs. So all the horses' medical history will be uploaded on the app if you are a member with Giddy Up. Vets and everything that happens with the horse. If you take your horse to the vet, it integrates with our app. Wow. And therefore making it so much better with information, having it on the app for clients and events. Yes. So that's, you said having all that information in one place. So that basically is the digital ID and the horse passport. Correct. Which puts everything in one place. How, day to day, how do owners and vets and just riders interact with Giddy Up? So once you are registered on the Giddy Up app, your interaction happens then. When you take your horse to the vet, we integrate with that vet, and everything that happens, should your horse get an injection, or if your horse gets treated for some event, it gets recorded on the app. Now, let me tell you something. It is remarkable because when you sell your horse, there is track record. Not only that, we keep track of the horse. Like our humans, we've got our medical aid and we keep track of our health. We do the same for horses. Yeah, there's also the insurance leg to this. So how does Giddy Up insurance differ from traditional equine insurance policies? I'm very happy and very proud to say with the backing, and our underwriters is Puma, and the backing of Renasa, which is Auto in General, we have created a very unique service offering in terms of insurance, and therefore we cover veterinary cost per year up to 120,000 rand per year. That is so awesome because all your veterinary cost will be covered for your horse, which makes it remarkable. We also cover up to 4 times fractures, which other insurance doesn't pay for, and loss of use. If your horse is injured in an event and you can't use it for the performed
task, basically, yes. We pay half of the insured amount out to you so that you can continue with what you like to do with your horse. You just mentioned events. How does GiddyUp actually focus on event management within the app and registration and all of that stuff? Because that can be a little bit chaotic sometimes. It can. So with GiddyUp, if an organizer has registered an event with GiddyUp, all they do is give permission, the owner, the horse owner, or the rider per se, give permission to the organization, and everything gets done electronically. And we are so excited about this. I think it's going to really be a game changer in the future for the horse industry. Yeah. You've also added a global community benefit. How does that translate to the everyday rider? So, Ross, that is actually, you would agree with me on something. Isn't communication a beautiful thing? It is. So, therefore, horse owners in Europe can talk to horse owners in South Africa, sharing advice, sharing whatever happens in their stables. And therefore, we know that communication will broaden our vision for GiddyUp. Absolutely. What was the toughest part about building GiddyUp, and how did you come up with a solution? I think the toughest part is really getting into the horse community and the decision makers. That is really the toughest part. Since we've launched on the 17th of October this year, we went through those stumble blocks, and people who believed in and is believing in this dream, and it's becoming true. So that's the main thing, yes. Johan, where do you see GiddyUp in the next 3 to 5 years, both locally here and then globally as well? Thank you, Ross. So yes, GiddyUp is trademark as well as patent right in 142 countries. Wow. So therefore, we have done extensive research in terms of our planning and in terms of the need for horse owners. GiddyUp is also not just a product. I should mention this. GiddyUp is a movement. Yeah. It's making this industry for horse owners and for horses a stable industry that you can trust. Stable. And that is beautiful. That's so lovely. Where can people sign up, Johan? People can sign up on www.giddyyup.co.za, and I invite you to come and gallop with us. Sounds like a plan, Johan. Thank you so much for joining us. All of the information will be up on our social media as well for anyone who would like to get on up and giddy up with the GiddyUp app. Okay, enough horsing around now. Right after this, it's time for your sport with Arnold Geertz. We've got a lot to chat about, including the cricket that just kicked off a couple of minutes ago, as well as the rugby and a very exciting Formula One race yesterday. That is, unless you're a McLaren fan. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality.
That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than DotSure. And when you buy pet insurance online from DotSure, you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League feel like big-hearted veterinarians. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Welkom terug, is nou tyd vir jou sport en dit is natuurlik saam met die man wat op al meer sportbijeenkomste kommentaar gelewer het as wat daar verskonings is om gym toe te gaan. Hy is ook die stem wat 'n rugby skram in 'n Shakespeare omskep. Dis niemand anders dan as Milords and Gentlemen's Arnold Geert. Wow, groot prys. Dis die eerste keer in my lewe, ja, dis die eerste keer in my lewe dat ek met Shakespeare vergelyk word. Ek is dankbaar. Lots on the go on the sport this weekend. There is indeed. So the Proteas in the second test, remember we won the first one quite handsomely, and Sunaran Mutasamy, the most unlikely man that you'd think would score 100, did it yesterday for South Africa when we really needed him. En dan 'n skitterende toetsbeste, 93 van 91 van Marco Jansen af, het Suid-Afrika volle beheer van die tweede toets gegee in Indië, toe hulle indrukwekkende 489 almal uitgemaak het op die tweede dag tussen Guwahati. Indië was 9 sonder verlies oornag. En as ons gou kyk wat hulle doen op hierdie stadium, dan is dit vir my duidelik dat ons effens in die moeilikheid is. Hulle het, soos ek gesê het, begin kolf op 9 sonder verlies, dit is nou 65 sonder verlies. Kyle Rahul is daar op 22 van 62 af en Yashasvi Jaiswal 42 van 67 af. So 'n goeie daar is dit nou net 65 vir 1. Daar is hy net toe ons kyk. So, nou ons het ons eerste paadjie en dis bitter belangrik. Ek dink op die ou einde ons moet net bestendig bou. Dis nie die kolfplat dit help beslis nie die bowlers op hierdie stadium nie. Maar terselfdertyd, hulle het al 10 ons paadjies gekry. So ons moet net vasbyt wat ons kan. Maar weer eens, Mutasamy was absoluut briljant met die kolfwerk. Dit was asemrowend om na te kyk in die, soos ek sê, die laaste ou wat jy verwag het, sou dit doen. Ja. Dan, kom ons praat motorsport. Kan jy dit oorvertel? Wat gaan aan? Ek sê altyd aan die begin van elke jaar, Raz, ek weet, hierdie jaar, een of ander tyd, gaan ons iets sien wat ons nog nooit van tevore gesien het nie. Hier is dit toe nou, so kampioenskap voorloper Lando Norris en sy McLaren spanmaat Oscar Piastri is gister na die Las Vegas Grand Prix gediskwalifiseer vir tegniese oortredings. Daar's na die wedren bevind dat die glyblokke op beide motors minder as die minimum diepte was. Norris het tweede geëindig agter Red Bull se titeljagende Max Verstappen met Piastri in die 4de plek. Die diskwalifikasie beteken dat Norris nou net 24 punte voor beide Piastri en Verstappen is voor die voorlaaste wedren van die seisoen in Qatar volgende naweek, wat natuurlik 'n naloop insluit. Met 'n maksimum van 58 punte beskikbaar in die laaste 2 Grand Prix kan Norris die titel in Qatar wen as hy 2 punte meer as beide Verstappen en Piastri oor die naweek verdien. Maar weer eens, hoe skryf jy dit? Jy kan dit nie in 'n teks skryf in Hollywood nie. Yeah. It's amazing to me because, I mean, this is not the first season that McLaren is participating in the Formula One. So are they trying to just tippo things and kind of see, just kom ons ry daai lyn net so bietjie te veel, and then someone will go and say, oh, check those blocks, it wasn't correct. But the thing about it is, I think the cars go into Park Vermeer and they check everything in any case, so you know you can't get away with it. You must know, and maybe they erred. Maybe they just made a mistake. That's also possible, you know, and is that the beauty of the drawback of us humans? We make mistakes, isn't it? That's like a multi-million-pound mistake that someone made yesterday. It is. And it could cost someone a championship that they worked hard for all season long. So, and the interesting thing is, it's both cars. It's both of them. So they knew about this, unless they took their measurements wrong or something like that. I think as a driver, I'd be so frustrated because those two, obviously, they got their own issues with each other. Yeah. Yep. But the team's done really well this year in terms of like just winning together. And now this has left such a bad taste in them. If I was a driver, I'd be so nar. And here's another thing that one must remember. In these scenarios, the two camps, if you like, within the team.
they have been so equal. They've chosen people that have made both drivers so very good at what they do. So there's very little to choose between the two of them. And you've got to try and keep it like that and that dynamic. And that's an interesting thing to handle on top of it. Now this goes into the pot and stirs things up even more. Maar veral met die Formule 1, ek dink dit is so tegniese storie en daar's soveel geld betrokke. Dat daai ouens regtig vir elke milliliter of millimeter of dit of dat. En onthou julle met die dokumentêr wat daar was op televisie, so reeks. Daai ouens is regtig pedanties oor. Luister, maar ons wil weet, hoekom gaan daai ou skielik so vinnig en dan begin hulle krap? So presies dit. Hulle goedjies moet so reg wees. Ek weet nie hierdie human error storie, ek kan nie. Ek hoor jou. En dan laastens, ons kan nou lekker praat oor die Ire. Ek wil daarom net 2 dinge sê. Ek dink die Ire het soos die 4de beste span in die wêreld gespeel. Ek het net gedink ek sal dit ingooi. En dan natuurlik Malcolm Max wat die 15 speler van die jaar gewen het. Kyk net na hierdie pragtige prentjies. Hierdie is my regtig baie mooi want ek dink op die ou einde as jy nou kyk so hier's Victor Matfield wat nou inkom en met die ouens kom gesels en vir hulle verduidelik. Maar Max is die dubbele wêreldbeker kampioen wat Saterdag die 4de Suid-Afrikaner geword het wat as die wêreldbeker 15 speler van die jaar gekroon is in 'n historiese geleentheid vir SA Rugby met 2 ander bokke wat die toekenning vir die eerste keer in die geskiedenis agtereenvolgens gewen het. Max se spanmaat en mede-genomineerde Pieter Steff de Tooy het verlede jaar die eerste Suid-Afrikaner geword wat die titel vir die 2de keer in die geskiedenis geword het. Die 31-jarige haker wat hierdie seisoen 'n sleutelfiguur vir die bokke in die lynstaande en skrums by die afbreekpunte en in die algemene spel was, het die toekenning vir die eerste keer veroorweer nadat hy saam met sy spanmaats de Tooy en natuurlik 2019 wêreld rugby speler van die jaar, sowel as Oxen Che genomineer is vir die wêreld se mees gesogte speler toekenning. En dit is my so mooi dat Victor Matfield nou 'n kans kry en dat hy hierdie kon oorhandig in die kleedkamer na Ierland se wen. En kyk net hoe hierdie is my die mooiste. Hoe gelukkig almal anders is vir hom. En onthou nou hierdie ouens is tot 'n mate toe in kompetisie met hom vir die tipe van dinge. En dis wonderlik. Hulle was almal oorstelp van vreugde vir hom. En dan natuurlik ek moet bysê hulle jol nou net. So uit vinnig 'n paar ek weet nou nie wat dit was nie, maar ek sou aanneem dis 'n paar goues wat hy weggeslaan het. Julle sal sien as ons daarby uitkom. Maar jy weet, hier's 'n interessante ding van Malcolm Max. Hy oefen nooit sy skouers in die gimnasium nie. Hy doen nooit enige skoueroefeninge nie. Hy kry al sy oefeninge met al die bekers wat hy optrek. You had me there, Arnold. You had me there. But you know what? I think it's so great that the World 15's Player of the Year comes from the number 1 team in the world. I mean, who else would you want? And on top of it all, the other 2 nominees, so there were 4 nominees and 2 others, so the 3 out of the 4, 75% of those players and nominated by their peers. That's what's amazing for me. It was just wonderful. And then to talk about the Irish win, it was absolutely brilliant. We just smothered them from beginning to end, and that was that. Thank you very much for coming. See you next year. First win in Dublin since 2012. Very, very impressive. Baie dankie. 13 jaar later. Dit is dan nou jou sport vir nou. Bly ingeskakel want net hierna is dit tyd om te kyk na jou geldsaake en hoe die G20 Suid-Afrika gaan affekteer soos wat ons vorentoe gaan. Jy kyk goeiemôre, good morning, bly net waar jy is. Los skuld agter met AfriSkuld. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. There's always been something about them. Those insured by AVBOB. It's because we know that AVBOB will be there for us one day. How about every day? Like the vouchers, coupons, and discounts I get to use for my daily living.
And what would financial wellness be without an investment plan? Yep, that too. I now invest my money with AvBob. With AvBob, there's more than enough mutual value for everyone. AvBob, we're here for you. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. ACDC Express. Everything electrical. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. The G20 Leaders Summit came to a close yesterday, and Days and I are thrilled to have the Head of Africa Practice and Senior Mining and Construction Lawyer, Metembeni Moyo, in the studio again to break down the major takeaways. Goeiemôre, good morning to both of you. Yeah, goeiemôre. Thank you so much for joining us. I think everybody was a bit surprised in terms of the declaration and the live feed during the closed session. But what was the biggest takeaway from this year's summit? I think the biggest takeaway for me was the themes of the declaration. The three main themes being climate change and sustainability, debt reform for highly indebted nations, as well as critical minerals. And then the order in which it sort of like was prioritized. I thought maybe critical minerals will have a higher priority, but it looks like if you listen to a lot of news feeds, if you listen to a lot of people's interests, it looks like Africans are really, really worried about debt and debt reform. Yes. And I'll tell you why. It's because the cost to service debts in Africa is outstripping or is competing with fiscal budgets to fund very important things like social development programs as well as infrastructure programs. So South Africa's infrastructure lag cannot be met without debt reduction and debt forgiveness and debt reform, or a mix of all those three. Yeah, but if we have a look at those, few things that was warranted, especially in the debt environment, like you actually putting out now. But China also came to the party and they spoke about the zero tariff regime that they wanted to introduce. What is that all about? Is it maybe about forgiving debt, maybe making it easier when it comes to also minerals, exporting, importing, those type of things? Well, it's maybe not more so about debt, but more so about making trade a bit more accessible, making markets more accessible to African producers. You'll remember that there was a bit of a trade tussle at the beginning of the year. The global trade system under the United States presidency, under Donald Trump, was thrown into a new territory, which we don't understand. So nations now had to rely on bilateral, and I'll speak to that later when we speak about critical minerals, how EU and South Africa have now formed some very good bilateral ties. But now it's about nations coming on the table one-to-one and forming bilateral trade agreements. And what China is offering is quite attractive. I mean, zero tariffs means you can just take your goods to China at no tariff.
I think it's definitely a step in the right direction. Yeah. Absolutely. Certainly. I also want to ask you about the absence of the United States and if you have any concerns at this specific stage. So at first I was concerned, but I think inadvertently, there's a very good historian, Victor Davis Hanson. He speaks a lot about Trump, and he's a Trump lover, so to speak. And he calls Trump a tragic hero. And I think he is a tragic hero. I think he does a lot of things which people think are wrong, but they end up somehow they end up working out. So, for example, his appending of the global trade norms has forced Africa and Europe together. And I'll give you a concrete example. When Trump took over the United States presidency and obviously became an influential leader in NATO, which is a North Atlantic Treaty Organization, which is a defense organization for the EU, he said, America is not paying for your defense budgets. You now have to spend up to 5% of your GDP on defense industries. What that meant for EU is that they now suddenly have to find, they have the money, but they now have to find the minerals to build the tanks and the bombs and the drones and the air defense systems. And where do they need those minerals from? Africa. So suddenly, Europe is coming to Africa and saying, guys, we need to be friends. But who pushed us together? Trump did. So the absence of the EU actually in the G20 summit gave space for closer ties between South Africa and its BRICS partners, for example, and South Africa, most importantly, with its EU partners. And in fact, there was a historic MOU signed between South Africa and EU on the eve of the G20. And a lot of the EU delegates were actually doing a lot of mine visits just before the start of the G20. So they are taking, France, Germany are taking South Africa very seriously, which is good. Renewable energy, that was also one of the big things that was spoken about, especially bringing it into African countries. But there was certain members that was also a little bit against, not being too transformative about it, Saudi Arabia and of course Russia. Why would that be if it's actually such a big concern globally? So, I mean, one of the declarations was climate change and sustainability. They were saying climate disasters affect poorer nations more because they don't have the climate coping mechanisms in place and they can't respond to disasters. So climate change is important. The energy transition for developing countries like South Africa is a weird country because we're almost like half developed, we're like a first world country, but a third world country. So we need cheap energy, but we also want to commit to sustainability and net zero and climate change goals. So what countries like China, South Africa, India, Mexico, who are in the BRICS and who probably represent developing nations and other African nations, they say, like, we understand that we need climate change goals. But then we also understand that we need affordable electricity. And that's why in South Africa, the energy transition is called the just energy transition. It's not just called the green energy transition or the energy transition. We call it the just energy transition because we realize that in South Africa, while we are procuring a lot of renewable energy, we can't just switch off coal. I mean, at our law firm, NSDV Law, we have both coal miners and renewable energy producers as clients. The downstream industry that coal supports, it's massive. The OEMs who build wash plants there by Middelburg, you can't just switch them off. But also the cool kid who's just graduated from Tex, which is my alma mater, Tex of Phoenix, he likes his job in Cape Town designing renewable energy plants. So it's that balance. And that's why it's called just, because you can't just go hard renewable energy, switch off coal. South Africa's economy wouldn't be able to handle that. Exactly. I also want to ask you, I mean, and maybe this is a question to both of you, but from a legal and policy perspective, what should governments and businesses in Africa be preparing for following this summit? I think for me, I know this might sound counterintuitive as a lawyer. Deregulation. Less laws and less rules. Less red tape. Less red tape. And China is doing it with the zero tariff thing. If you think of it that way, it's making it easier to trade, make it easier to do business. Exactly. So, and I'll use critical minerals as an example. There's a sudden demand for minerals, a certain type of minerals. The problem is those minerals are still in the ground.
If it's too expensive, it takes too long to get a license to mine. Do you know where those miners go? To other countries. Exactly what it Even South African miners have bought mines in other countries. How many gold has got a copper mine in Australia? Sibanye has got mines in North America. So just because critical minerals are critical, and I say this on a lot of platforms, doesn't mean they're rare. That's well said. It means someone can go and get them somewhere else. Yeah. Where it's cheaper to mine, where there's less red tape. In some places, they incentivize you. If you're investing on the stock exchange in Toronto or on the ASX, the TSX or the ASX, as an investor there, they incentivize you to list, and they give tax breaks to the investors. And then so it's easier to find money in Australia and in Toronto, but the mining project will be in Africa. Yeah. So I think as Africans, we need to find a way to make it easier for both local miners and international miners to then take advantage of this boom. It won't be there forever, and we need to take advantage for it. That's a great point you're making there. And then the other thing is as well that now after the G20, I know the presidency also now appointed two panels that physically has to go and push this work to get through. But irrespective of that, just an added question is, what did the G20 summit enclosure mean for South Africa as an economy and as such, for the picture from the international guys who was watching in? So I think for me, it's the initiatives which President Ramaphosa started under his presidency of the G20. I'll give you one example, was the Ubuntu Legacy Initiative, which is an infrastructure development initiative. Now, our infrastructure spend in South Africa has been lagging behind for far too long. We need ports, we need rail, we need road, but not only in South Africa, it needs to be regionally integrated. Yes. So now he's gotten call it the Paris Club or the developed nations, the nations which actually finance these massive projects, to commit to favorable debt structures in financing these projects. And if that really happens, if we can build more Lobito corridors, if we can build a rail corridor which will service Zimbabwe, Malawi, and you take goods out through the Beira port, if we can do that at an affordable price, that would be a massive outcome. So that initiative, called the Ubuntu Legacy Initiative, on infrastructure development, has been started under this presidency. If they actually put money to paper, that's going to be amazing. Yeah, that definitely makes sense. So, but I think I'm going to put Mr. Moyo up for the next Minister of Trade and Industry. So Park Style, here he comes. Thank you. I really appreciated it. Thank you so much, and it's always nice to be here. Okay. Daar is dit nog so 'n paar sekondes oor, maar 'n laaste gedagte dalk net van jou kant af vinnig. Nee, ek dink dit was 'n groot sukses. As ons gaan kyk wat oor die algemeen gebeur het, daar was 'n bietjie verkeer geweest in die Kempton Park omgewing en the Joburg. But the thing that mostly stood out for me is the way we cleaned, everything up in a question of a few weeks. If we can just stick to that. As ons 'n bietjie nou kan vorentoe gaan, weet soos wat ons president ook nou uitgewys het, die werk is nou terug by Suid-Afrika. So kom ons gaan doen nou die werk. There you have it. Baie dankie aan albei van julle. Bly ingeskakel, want net hierna gesels ek met die heel eerste wenner van die destydse supersterre, die sanger Shaun Tait. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Maak ek seker jy gaan volg ons op alle sosiale media platforms en besoek ons YouTube kanaal om weer na hierdie interessante en insiggewende gesprekke te gaan kyk. Ons is nou weer terug. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie. Saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag.
Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. ACDC Express. Everything electrical. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with anyhow. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. There's always been something about them. Those insured by AVBOB. It's because we know that AVBOB will be there for us one day. How about every day? Like the vouchers, coupons, and discounts I get to use for my daily living. And what would financial wellness be without an investment plan? Yep, that too. I now invest my money with AVBOB. With AVBOB, there's more than enough mutual value for everyone. AVBOB, we're here for you. Die van ons wat die Supersterre Sangtalent kompetisie gevolg het, sal onthou dat Shaun Tate 'n hele paar jaar gelede op 14-jarige ouderdom stof in die ander deelnemers se oë geskop het. Dis al 19 jaar later en ek dink sy ster skitter steeds helder. Daar was egter intussen 'n hele paar draaie in sy lewe en is vanoggend my voorreg om sommige van hulle vir 'n oomblik saam met hom te verken. Goeiemôre, good morning Shaun. Goeiemôre, hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie, en ek wil net vir jou sê baie dankie dat jy bereidwillig is om jou storie met ons te deel, maar ek wil hê ons moet net so 'n tree terugneem. Jy het al op 9-jarige ouderdom begin sing, nie waar nie? Dis korrek, ja. Ek het op 9 jaar begin sing, ek het op 10 begin kompeteer in local kompetisies van hier tot met Johannesburg in 3 jaar se tyd. Elke een wat ons dan op kon kry, soveel as moontlik kompeteer. Eventually overall gewen, pretty much, ek praat hier regtig oor, want ek klink verskriklik windgehad in die waar. Maar, ja, al die goed toernooi gewen, toe kom ons by Young Talent uit, Crescendo uit, dit ook gewen, die eerste 2 national competities vir my, toe is het so 'n jaar stil, toe kom Supersterre, en toe dit soos, well, is nog een om te doen, ek laat het om te doen, you know, like, there was nothing to it, I mean, ek's 14 jaar oud, dis nie asof ek gaan van, you know, I want to be the best nie. Dis net soos, okay, cool, nog iets om na te werk, en, wel ja, toe skitter my ster blijkbaar. So. En weet jy wat, ek was daai aand in die gehoor gewees, ek sal dit nooit vergeet nie, en ek dink, ek kan dit nou maar sê, maar ons almal het gehoop dat jy gaan wen, so ons was so bly geweest toe dit wel die geval was. Ek was nog pas oortuig, jy sou gesê, jy het gehoop George gaan wen. Ek was oortuig van. Weet jy, kom ons laat dit daar, ek het wel, nou jy musiek geluister, maar ek bedoel, ek het nie nou die bewyse hier nie, so ons beweeg maar net aan, maar nee, ek het gehoop jy wen. Maar ek wil graag uitkom by die druk van die musiekbedryf, want dit het egter so 'n bietjie van 'n letsel gelaat, as ek dit so kan stel. Ja, 100%. Kyk, jy moet verstaan, dis nie die bedryf dit self wat, hoe kan ek sê, anders raak nie, jou lewe raak anders. Dis die issue. Ek het nie matriek klaar gemaak nie, ek was van een hoërskool na ander ene toe, ek het op 2007 die jaar na Supersterre. Ek dink 1 of 2 afnaweke gehad, as 'n 15-jarige laaitie, so die vriendegroepe was
minded to none, die social level was omtrent nêrens. That being said, ek dink die familie impak wat dit het. Dis die massive thing hiervan, wat mense nie besef. En eventually dis 'n identiteitsding. So mense moet versigtig wees om net te dink dat hulle kan hulle self wees, want dis nie die waarheid nie. Jy het nie die vryheid om net jouself te wees in die fisiek bedryf nie. Wat jy sien op stage is 99.9% van die tyd fake. So eenvoudig soos dit. Jy kry min mense wat regtig opreg is, soos wat hulle op stage is, en jy sien hulle actually van die stage af. Nee, ek is baie bly jy verwys na die opregtheid van die bedryf, want ek dink dit is iets wat min mense weet. Maar goed, jy is toe ook op 'n jong ouderdom aan dwelms blootgestel. Ja, so. Nou moet ek mooi dink voordat ek net sê hoe dit begin het, want ek mag dalk in 'n moeilikheid kom, maar daar's name van organisasies wat julle as publiek ondersteun, wat julle nie 'n klou het wat agter die gordyn gaan nie. Wat kinders na toe gaan, wat families na toe gaan, wat daai artists moet 24/7 show. Jy kan nie die leefstyl lewe en you can't have the lifestyle of rock and roll and not have rock and roll, because that's not the fullness of it. Then you're going to get bored, you're going to not want to do it. But once you are in it, man, dan is net close to impossible om uit te kom. Want hulle betaal jou ook net genoeg om te survive. So, hulle sit jou so half hierso, van okay, cool, ons het omtrent die beste talent in die land, en ons weet dis moeilik vir hulle om werk te kry, want talent trend nie, nonsens trend, okay, jy het nie talent nodig deesdae om famous te wees, jy hoef nie eens meer 'n mens te wees nie. So, honestly, van my kant af probeer ek het maar net rol in Old Testament hou. Iemand moet die authentication agter om 'n creative te wees, sal altyd daar wees. Jy kan probeer creative wees deur te copy and paste. Ons gaan weet as jy copy and paste is auto-generated ofwel. En weer eens, wanneer 'n mens 'n kind is, dink ek is dit nogal moeilik om ook te kan onderskei, jy weet, tussen wat werklik reg is en wat verkeerd is, of wat 'n mens eintlik dan nou behoort te doen. Maar goed, so klop daar toe op 'n dag 'n polisieman aan jou deur met 'n hofbevel nadat jou ouers 'n interdik teen jou gekry het. Wat het tot die interdik gelei? Het daar iets spesifiek gebeur? Want ek kan nie dink dat dit 'n maklike besluit vir hulle kon wees nie. I don't even want to know. All I know is that as ek die moment dat jy op 'n sober mind actually terugkyk na jou aksies, dan maak baie meer dinge sin. En dan worry jy nie eens meer actually wat die vir my persoonlik, I don't care what the reason was. I just purely understand that I would have done probably the same thing. Die crux van dit was om conversation te vermy, om hulle te probeer hulle wegkry. So jy is onnodig lelik met hulle. Jy weet, jy is onnodig aggressief met hulle kort van draad, en dit result in 'n absolute destruction van 'n relationship and then eventually a household. So dis die selfsugtigste ding wat jy absoluut kan. En dan het ek ek sny vir 'n lyn vir jou nie, ek sny 'n lyn vir my. So I mean, as jy ooit vir iemand sê, "Oh nee, ek sê selfsugtig mense nie doen drugs," asseblief hou op lieg. Jy het vir rehabilitasie gegaan. Hoe was daai ervaring gewees? Soos enigiets, daar was goeie en slegte oomblikke. Ek dink die goed daarvan is my journey met God het regtig voor begin daai tyd. Die slegte van is dat jy kom nog steeds wel uit en dan kan jy nog steeds relapse. You know, life still happens. Dis nie asof dit ophou gebeur nie. Ek was verloof gewees. Daai het sideways geloop, werk het sideways geloop, eventually dus het is wel, ek het niks om te verloor nie, maar is wel. En gaan jy maar die rabbit totdat jy weer besef, wel, ek net verder weer revelation gehad, my passie vir scripture, my passie vir die gospel al meer begin raak het, en ek net weer besef, ministry is absolutely selflessness. It is the opposite of selfishness. So if I want to be like Jesus, if I want to live like Jesus, I cannot be selfish in the way that I'm acting right. So why and how in the hell am I doing what I'm doing? Hoe sê jy die belangrikheid van die mense waarmee jy jouself dan omring in die proses? Miskien voor dit, maar ook na die tyd beskryf. 100%. On download subconsciously 24/7. Klein goedjies. So as ek baie lank tyd spandeer saam met iemand wat vloek, gaan ek op 'n dag vloek.
As ek baie tyd spandeer saam met iemand wat baie bid, gaan ek heel moontlik dalk miskien meer begin bid. As ek saam met iemand tyd spandeer wat baie gym, gaan ek heel moontlik baie meer begin gym. Reg? So nou dit kom op dieselfde punt neer. Is like wat wil jy hê in jou lewe? Like if you want a certain something, you need to change certain things. You can't expect to have a cake that tastes sweet, but you bake it without the sugar. You need all the ingredients, so make peace with the fact that asyn gaan nie werk in die koek nie. Jy moet suiker gebruik. Ek weet jy wil asyn gebruik, maar dit werk nie. You know, same with life. I know you want to spend time with this crowd, but it's not going to work. Love and leave them. In een van jou video's op TikTok verwys jy na die feit dat mense jou weens jou tatoeëermerke dikwels as 'n gangster opsom. Maar jy was aan daardie soort leefstyl ook blootgestel. 100%. Sien, ek moet wel een ding clear maak. Ek was nooit in 'n gang gewees nie. Ek was wel vriende met 99% van my at least 90% van my vriende met wie ek tyd gespandeer het, was either in of geassosieer met die leefstyl daarvan. Daar's soveel name wat nou deur my kop. Maar die feit van die saak is, dit is so genormaliseer, dit is voor jou oë en jy sien dit gebeur nie. En die moment wat jy besef en weet daarvan, dan is daar 'n wêreld wat jy nooit geweet het bestaan nie. Van prostitusie na swartmark, vuurwapens, natuurlik muling, soos wat jy dit sal verstaan, oorsee van ver af, goeie baie na vriende aan my, ons is 'n vriende, en dis die naaste wat ons ooit gekom het in 'n vorm van 'n gang, was 'n vriendegroep gewees, maar gaan weer eens nie name noem nie, maar van ons het sekere wyse gaan eventually, en een spesifieke ou wat 'n baie pivotal rol gespeel het. Hy het dit so ver gevat dat hy op die einde van die dag vir die verkeerdste mense gewerk het, vir die verkeerdste mense geld geskuld het. En ja, ek dank die Here dat daar 'n sekere punt in my lewe was waar ek net besef het dat ek cool, you know what, there's something that needs to have a little bit of purpose. And the calling for me was ministry. Ek weet, sorry as ek derail hoor. Nee, maar ek dink ook net, jy weet, mense onderskat dit, as jy nou terugkyk. Is daar enige iets waaroor jy baie spyt is, en wat jy anders sou doen? Of verwelkom jy die feit, dat dit die draaie is, wat die lewe met jou geloop het? Daar is seisoene wat jy by jouself dink, ja, I wouldn't have wanted it any other way, and then there's seasons where you think, but I would have probably wanted it another way. Maar nou dat jy my dit weer vra, I wouldn't have wanted it any other way. Maar as daar iets is wat ek sou kon verander, is dit net om minder mense seer te gemaak in die proses. Ek dink dit sou nice gewees het. Ja. Ons waardeer die feit dat jy vandag met ons gesels het. Ons hou jou dop. Dis baie snaaks daar op TikTok ook, al moet ek dit nou self sê. En daar is ook 'n nuwe podcast in die vooruitsig. Dis net my opinie, soos wat ons daar agter jou kan sien. So ons hou jou dop. En ons luister met groot belangstelling hoe jy kyk na sommige dinge in die lewe, maar weer eens dankie dat jy vanoggend jou storie met ons gedeel het. En ja, ek waardeer dit net uit my hart uit. Baie dankie dat jy uitgereik het. Ek waardeer dit, dis 'n eer. Nou ja, bly ingeskakel want ons kuier net hierna verder. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie. Saam met jou getroue vennoot, iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke.
besoek ons by www.iglide.co.za. It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than DotSure. And when you buy pet insurance online from DotSure, you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League feel like big-hearted veterinarians. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Daar is 'n merkbare toename in Suid-Afrikaners wat deesdae ook maar met die aanlyn probleem sukkel van dobbel. En jy weet, dit is ook die jonger mense in kwesbare gemeenskappe wat vasgevang word in 'n gewoonte wat groot finansiële en emosionele skade kan aanrig. Ek gesels volgende met die psigiater Dr. Ian Westmoor oor hoe hierdie verslawing vorm en wat gedoen kan word om mense te beskerm. Dokter, hartlike goeiemôre en baie welkom hier by Goeiemôre, good morning. Môre, dankie, lekker om te gesels. Lekker so vroeg. Kom jy self agter dat daar 'n toename is in pasiënte met aanlyn dobbelprobleme? Ja, ons kom dit verseker agter, maar dit is interessant dat dit wat ons sien is baie meer dat mense voordoen met die depressie, die selfmoordneigings, die ander substansie en nie noodwendig sal sê dat dit 'n probleem is met dobbel nie. So ons sien definitief 'n toename, maar ons sal graag meer verwysings wil sien, want soos ons sien is die statistieke so dat dit 'n baie groot probleem begin word. Wat dink jy maak aanlyn dobbel so verslawend? Ek dink dis 'n probleem deesdae omdat dit so maklik beskikbaar is. Mense kan aanlyn dobbel deur byvoorbeeld hulle telefone te gebruik en dit maak dit net soveel vinniger en makliker om dit te bereik. En ons weet veral jong mense is die hele tyd op hulle telefone. So dit is maar 'n probleem en ek dink dis hoekom dit soveel toeneem. Dit het astronomies toegeneem. Wat sê jy reken is die tekens, jy weet die verslawingstekens waarvoor 'n ou moet uitkyk? Ek dink mens moet maar kyk daarna dat hierdie 'n probleem is wat die groter bevolking bereik en almal is op hulle telefone. So ons wil nogal graag hê dat mense hulle self moet oplet na wat hulle doen wanneer hulle besig is met hierdie aktiwiteite. Dit word 'n probleem wanneer dit nie net meer 'n tydverdryf is nie, maar wanneer dit baie meer tyd en geld begin in beslag neem is wat jy kan bekostig. En dit maak jou dan 'n groter risiko vir die probleme wat saam met dobbelary gepaard gaan.
Dok, hoe raak hierdie dobbel en hierdie verslawing iemand se geestesgesondheid en verhoudings? Die probleem is dat hierdie dikwels dan die hek oopmaak vir ander verslawings ook. En ons weet dat sekere mense baie meer vatbaar is vir verslawing. Ek sê altyd vir pasiënte, dit gaan maar oor dopamien. En dopamien is daai lekker gevoel wat jy kry in jou brein wanneer jy iets doen wat lekker is. Maar dan veral met jonger mense waar die remme nie altyd so goed werk nie. Ons weet dat jou brein ontwikkel eintlik nog tot op die ouderdom van 25 en dan is jou remme eers regtig ten volle in werking. So veral in daai ouderdomsgroep werk die remme nie altyd so goed nie en jy kan baie maklik dan in hierdie verslawingsprobleem dan inkom. Dis veral ook jonger mense, maar ook ander mense wat van sport hou. En die probleem met sportdobbelary is dat dit geleentheid gee vir mense om baie meer te dobbel. So jy kan dobbel nie net op die uitslag van 'n wedstryd nie, maar jy kan ook gedurende die wedstryd dobbel. En dan kan jy baie vinniger wen ook. So jy hoef nie soos in die ou dae uit te stap en na 'n casino of 'n ding toe te gaan nie. Jy kan sommer op jou foon sit en terwyl jy rugby kyk of sokker kyk of so iets kan jy dobbel en dwars deur die wedstryd ook 'n dobbel. So jy weet hierdie kombineer dan soos jy kan sien om dan 'n risiko te wees vir probleme. En verhoudings lê ook daaronder, nê, op die einde van die dag, want ek dink mense raak so gefokus op daai nodigheid om daai gevoel te kan kry en die sukses te kan probeer najag dat verhoudings dan verskriklik baie skade kan lei. Ja, en dit is wanneer dit regtig 'n probleem word, want wat jy sien is dat mense stil bly oor hierdie probleem, want hulle kry skaam daaroor, hulle besef dat die remme los is, dat hulle begin beheer verloor, en dan probeer hulle dit wegsteek, natuurlik gaan daar baie energie en tyd dan daarin, jy's nie meer so teenwoordig in jou verhoudings nie, en dan wanneer die depressie en die angs begin inskop, dan begin jy meer geïrriteerd raak, mense begin dan meer afwesig raak, en wanneer dit jou verhoudings begin belemmer, dan moet jy weet, dis nou tyd om hulp te begin soek. Dok, hoe kan jy behandeling kry? Waar kan jy 'n bietjie aan 'n deur gaan klop as jy voel jy het 'n probleem en jy weet, jy wil vir hulp kom aanklop? Ek dink die eerste stap is om teenoor jouself eerstens te erken dat daar 'n probleem is. Dis die heel eerste belangrike ding. Soos met enige verslawing, jy moet teenoor jouself erken, ek het beheer verloor, hierdie is besig om my lewe te affekteer. En dan moet jy iemand identifiseer wat jy kan vertrou en wat jou nie gaan veroordeel nie. Want jy het al klaar in jou kop jouself al baie keer veroordeel, en dan dikwels ervaar jy dit by ander mense. So jy moet iemand identifiseer wat oopkop na hierdie ding, empaties daarna kan luister, so jy kan begin deur met 'n familielid te praat wat jy kan vertrou, of met jou algemene praktisyn te gaan praat, wat jou gewoonlik in die regte rigting kan stuur. En dan natuurlik, en ons sien nog 'n toename in die verwysings vir berading en behandeling by die dobbelprogram se aanlyn kontaknommers. So mense kan ook daarby gaan. Baie dankie dokter en dankie dat jy ingeloer het vanoggend. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home.
Los skuld agter met AfriSkuld. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Sam. Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have 1 monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off! Debt Rescue, pay what you can afford. Daarin ras harder as die lug verwarmer. En ek sukkel om te staan, ek skreeu dan, bitter man, verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. Welkom terug, jy kyk Goeiemôre, good morning. Ons luister nou na Landry met haar nuwe enkelsnit 2 gebede. Jou ma het my beloof, sy het jou goed, groot gemaak. Nou sit ek weer uitgesluit op die stoep met jou vel onder my vingernaels, sout op my wange, gekneusde spiere, bloed geverfde gange, uitgevriekte piere. Jou ma het my beloof, maar as ek niks sê nie, het niks gebeur nie. Dit vat net 2 weke om te genees, 2 gebede om anders te wees. Ek bid vir jou, ek bid vir jou, ek bid vir jou. Jou pa het my beloof, jy is 'n goeie man, maar ons kamer se deur het 'n gat net so groot soos jou regterhand. Glas in my hare, gesnyde palms, hel op aarde, nou fluister ek psalms. Jou pa het my beloof, maar as ek niks sê nie, sal niemand weet nie. Dit vat net 2 weke om te genees, 2 gebede om anders te wees. Ek bid vir jou, ek bid vir jou, ek bid vir jou. Jy het my beloof, jy sal my goed hanteer, maar elke keer as dit weer gebeur, is dit die Jameson wat jy blameer. Gebarste lippe, koue ore,
leë longe, stilte, jy het my beloof. Sjoe, dit is so mooi. Wel Danielle Landry en Austin so mooi gedoen. Jy het nou al 2 ander liedjies bekend gestel vir nou en Namibië. Daai 2 is baie ligter as 2 gebede. So hoe kom julle nou hier by hierdie pragtige liedjie uit? Ek kan eintlik nie vir jou sê hoe het ons hier uitgekom nie. Ek het glad nie inspirasie gehad vir die sang nie. En ek het net op 'n Sondagoggend na 'n loop geluister, dit is 'n 4-bar musiekloop wat deeltyd dieselfde ding oor en oor speel. En ja, toe het ek net gesit en ek sê altyd die liedjie moes gewees het, want ek was self nog nooit in so 'n situasie nie, maar baie mense verstaan ook nie sulke situasie nie. So ja, ek weet nie waar die inspirasie vandaan kom nie, maar it had to be. En daar's altyd so gesê, dit is, wanneer mens dink aan geslagsgebaseerde geweld, mans sê nie regtig iets nie, hulle voeg nie hulle stem ook by nie. So Austin, hoe is dit vir jou om saam met jou vrou op so 'n treffende, pragtige liedjie te werk, wat so 'n groot boodskap het? Ek dink dit is baie cool, ek support haar, obviously, en alles wat sy doen, so dis nice, ja. So, wat is die stap nou vorentoe met hierdie liedjie? Dit is 'n perfekte tyd van die jaar om dit nou bekend te stel. Wat hoop jy gaan mense kry uit 2 gebede uit? Wel, ek hoop net as daar een persoon is wat veronderstel is om hierdie gesprek te hê, maar is dalk te bang om dat hulle net maybe hierdie liedjie vir iemand kan stuur en om te sê, hoorie, ek is in so 'n situasie, of net vir mense wat nie die situasie verstaan nie, om hulle self in dit in te plaas, en dan hopelik kan hulle net bietjie meer simpatie kry vir mense in so 'n situasie, want ja. En as 'n mens kyk nou na alles wat Vrydag gebeur het met die Women's Shutdown, en hoe mooi hierdie liedjie eintlik daarby inskakel, hoe voel jy dat hierdie woorde uit jou pen uitkom, die dingetjie kom uit jou stem uit? Ja, nee, dit is eintlik crazy. Ek het eintlik van die begin af kon ek nie verstaan, omdat ek nog nooit in so 'n situasie was nie, kon ek nie verstaan, like, hoekom het jy nou hierdie geskryf? Like, ek kon nie dit verstaan nie, maar dit het gevoel soos 'n baie groot verantwoordelikheid, want dit is obviously 'n baie groot topic waaroor nie genoeg gepraat word nie. So ja, dit voel soos 'n baie groot verantwoordelikheid. Landry, waar kan mense die liedjie luister? Dis op alle online stroomingsplatforms. Dit is daar op Apple Music, YouTube, Spotify, oral, ja. En jou loopbaan gaan nog groot gaan, so ons sal nou van die begin af jou begin volg. Waar kry ons jou in die hande om te sien ook wanneer jy vertonings gaan doen en wanneer jou ander musiek ook kan uitkom? Ja, so al my handles is presies dieselfde op TikTok, Instagram en Facebook. Dit is LAN en dan die nommertjie 3_musiek. Ja, dis dit. Dis baie oulik, LAN 3 en ons baie dankie dat jy by ons aangesluit het vanoggend op Goeiemôre, Good Morning. Jy gaan nog groot gaan, hoor. Baie dankie. Dit is dan dit vir ons op Goeiemôre, Good Morning hierdie pragtige maandagoggend. Môreoggend kuier ons weer verder saam. As jy enige van ons gesprekke gemis het, asseblief gaan kyk op ons YouTube kanaal, daar kan jy ook Landry se musiek gaan luister en ons onderhoud weer gaan terugkyk. En onthou om ons op al ons sosiale media platforms te volg, ons op Instagram, Facebook, X, ons is oral. Sien julle môreoggend. Goeiemôre, good morning. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help
you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, Guided by a team of exceptional minds. displays the highest technical excellence, For whom flawless delivery is personal. and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura. To excel, to conquer that new plateau. To live, innovate, and succeed.